Tradicionalna književna manifestacija Tribine Riječ Udruženja književnika Crne Gore Vidovdansko pjesničko bdenje, kao i prethodnih godina održana je u porti manastira Sveti Simeon Mirotočevi u Podgorici. Pjesničko sabranje blagoslovio je protojerej Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski, koji je kazao da su Vidovdani Veliki petak, 2 dana kada u crkvi, koja je izvor radosti, vaskrsenja i vječnog života, čovjek osjeća tugu jer su o Vidovu danu u Bijeloj Samodreži crkvi kosovski junaci predvođeni svetim knezom Lazarom krenuli u jednu izgubljenu zemaljsku bitku da bi zadobili carstvo nebesko. I glas nam se u gorama gubi, jer sve pade što Srbiju ljubi. Nema mora gdje još stigla nije kaplja krvi ranjene Srbije. Pozdravljam vas ovim riječima izgranog srpskog pesnika Milana Petrovića u navečerje Vidovoga dana, jer Veliki petak i Vidovdan su 2 dana kada u crkvi, koja je izvor radosti, izvor vaskrsenja i vječnog života, čovjek osjeća tugu jer su za ranku Vidovoga dana u Bijeloj Samodreži crkvi kosovski junaci predvođeni svetim velikomučenikom kosovskim knezom Lazarom krenuli u jednu izgubljenu zemaljsku bitku da bi zadobili jedno carstvo nebesko. Živimo u teškim vremenima, u vremenima u kojim možemo sve da kupimo, a malo što da stvorimo, a narodna poezija je, kao što je crkva bila tumač Kosova, Kosovo svega ostalog, uzdigla kosovske junake u nimbus nebeske pravde. A veliki pjesnik Momir Vojvodić je rekao 634 dana godine Vidovdana Bože, Kosovo se umirit ne može. Sve su bitke završene davno, samo bitka za Kosovo ravno, 6 vjekova neprekidno traje i trajaće dokle Gavran graje. I danas se, kukavice moja, ne zna ishod kosovskoga boja. Sve što nije na Kosovu umrlo i sve što je do nas doprlo, to zasluga nije istorije, no pamćenje srpske poezije. I zaista je trebao da se rodi veliki univerzalni duh i genije osobite vrijednosti Petar II. Petrović Njegoš, da vaskrsne Miloša Obilića, da na Cetinju, srpskom počivalu, postavi Obilića Poljanu i da na grudi onih kosovskih osvetnika, kako su se moji i vaši djedovi zvali, jedni druge, da na njihove prsa stavi Obilića medalju. Ovo je noć u kojoj treba svi da se zapitamo gdje smo i kuda smo, jesmo li na strani Lazarevoj ili smo na strani Murata, jesmo li na strani vječnih vrijednosti ili će nam se zemaljsko carstvo zalijepiti kao blato svojom privlačnošću, ali čini mi se da magnetska pravda Vidovdana, ona je jedan uzvišeni heroizam, jedna duhovna apoteka koju je srpski narod video svoje rane, jer jedan dan je dovoljan bio da promijeni istoriju srpskog naroda, kao što je bitka kod Poetijeja i Vaterloa i bitka cara Konstantina 313. godine promijenila tokove sudbine, tako je i Vidovdan ne poraz, nego uzvišena pobjeda, pobjeda od koje srpski narod, kao što je govorio veliki srpski pesnik Jovan Dučić, da srpski narod ima velike duhovne rezerve, tako od tih rezervi i mi dan danas živimo. A sveti vladika Nikola je rekao da su svi veći pjesnici pisali o Kosovu, a da su se svi mali zavlačili u pegaz žutoga lišća. Čast mi je što sam večeras među pjesnicima, među ljudima kojima kosovski zavjet nije nešto eto tako u davnoj prošlosti, nego ako ne poznajemo i ne priznajemo svoju prošlost, nemamo pravo ni na budućnost. No dok je Kosova i Kosovaca, dok je Obilića Poljane i Obilića medalje i dok je ovih vidovdanskih susreta, živeće Lazarev duh ovdje u Crnoj Gori, koja je poklekla, ona zvanična, ali ima ona druga Crna Gora, koja je na crnogorskoj kapi sa crnim kosovskim florom, koga smo bili skinuli nekoliko decenija. Čini mi se da opet bi trebalo te kape vratiti, jer ima raznih kapa danas u Crnoj Gori, ali ona mučenička krv i ona crvena boja obavezuje nas da i mi budemo zavjetnici i da se odlučimo da li smo na strani kneza Lazara. A lično ja kao čovjek, kada mi neko kaže da je Kosovo izgubljeno, znam da je taj čovjek izgubljen i kažem, ne vjerujte onima koji se odriču Kosova, neće se oni boriti ni za budućnost Crne Gore, ni Srbije, niti bilo koga,
nego će se boriti za interese privremene, a Kosovska bitka je veličanstven istorijski primjer da je izgubljena jedna zemaljska bitka, a da je ostala ideja i ideologija. Toj ideji kneza Lazara i njegovoj mučeničkoj krvi iz koje su ponikli kosovski božuri, jer na Kosovu raste i drugo cvijeće, ali se u Gračanicu unose samo božurovi. Tako se i ovu svetinju Svetoga Simeona Mirotočivoga na ovoj Nemanjinoj obali, na obali srpskoga opstanstva i postanstva u nemirnim vremenima u ovom mučeničkom gradu, kosovska misao i kosovska etika vazdigla u nimbus nebeske pravde. Neka je blagosloveno ovo veče i neka svi oni koji su dobitnici nastave da pišu o Kosovu, a mi ćemo ih sa radošću i sa veseljem i sa nadom u vaskrsenje slušati i sa blagoslovom kneza Lazara u svojim srcima i dušama smještati. Blagodarim. Vidovdansku besjedu ukazivao je književnik Perivoje Popović, koji je kazao da srpski njegoševski narod u Crnoj Gori, Srbiji i Republici Srpskoj punim dahom i duhom postojano i ponosno na tim nebeskim porukama gradi i čuva svoje trojedno duhovno postojanje. Pamti Gospodnje besmrtije, pamti narod, pamti sveta knjiga, svjedoči poezija, pamte i aminuju u trajanju bez kraja zaborava, pamte tri veličanstvene vatre i tri bogougodna usekovanja za vječnu slavu nebesku. Srpski njegoševski narod ovdje u Crnoj Gori i bratskoj Srbiji i Srpskoj, ali širom vaseljene, punim dahom i duhom postojano i ponosno na tim nebeskim porokama gradi i čuva svoje trojedno duhovno postanje i postajanje. Veličanstvena bogodarovana vatra, životvorna na gori Mojsijevoj, blagoslovena besmrtna vatra na Vračaru, nenadmašna bratžertvena božićna vatra na bojnoj njivi kod Mojkovca i usekovanje glave Svetog Jovana Preteča i krstitelja Hristova, usekovanje glave Svetog Jovana Vladimira Dukljanskog i Zetskog, usekovanje glave u osijanju božanske svjetlosti svetoga kneza Lazara na Kosovu poljozavjetnom. Lazar bijaše knez, ali u posebnom trenu, baš na Vidovdan, postade car, sveti car i jedini car, jedini knez koji bijaše i car, kazuje poezija. Kosovski junaci, zasluga je vaša, što posljednji beste u krvovoj stravi, kada trulo carstvo oruže se maša, svaki leše svesna žrtva, junak pravi. Tako veličanstvenih stugoba bogočovečnosti ne postoji nigdje na svijetu. Njime je Gospod podario srpski narod, a uz zavjetno slovo za vijeke vjekova pozlatio ga crnogorski sveti vladika Petar II. Petrović Njegoš, lovčanski tajnovidac, kako ga imenova vladika Amfilohije. Stoga, evo i ovih dana, nad žrtvenim poljem ponovo se nadvija tama i opet Boga moli Jugovića majka. Ali ovoga puta ne da joj Bog da oči sokolove i bijela krila labudova, već posebno moli majku našu Crnu Goru i sve ostale majke naše širom krsne slave i Vidova dana, da bar ne skrnave, ako neće ili ne smiju da slave Kosovski zavjet i pale svete mošti mučenika za krst časti i slobodu zlatnu. I ne samo za sebe ili za Srbe, već i za sve upokojene i zemaljski dobrobitne žive duše koje se mole svome Bogu i vjeruju u nadmoć slobode ovoga i onoga svijeta, jer plašim se da iz snova brda tutnija, gradovi ćute, Zetska raja, sluti dane slavne, srdit Marka zatvorio je pute od Meduna do Zete ravne. Tako govori pjesma o Marku, a današnji naš savremenik Branko naših snova, Branko Miljković, kaže: ko ne sluša pjesmu
pesmu slušat će Oluju. Ovdje okupljeni, tako mi Bog pomogao, kao i oni koji nisu mogli da dođu, da budu sa nama, one koji nisu smjeli ne spominjem, a ne plaše se ovi koji se ne plaše palih, propalih i nemilosrdnih arhangela, već žive za slavu prošlosti i nadu budućnosti i slušaju i čitaju samo pjesmu i pesmu. Za prave potomke velikana ne postoji više nikada i nigdje Oluje osim Gospodnje volje i ljubavi. Žiri udruženja književnika za dodjelu tradicionalne nagrade Vidovdanska povelja u sastavu Milica Kralj predsjednica, Miljan Nikolić član i otac Predrag Šćepanović, predstavnik crkvene opštine Podgorica, donio je jednoglasnu odluku o ovogodišnjim dobitnicima. Vidovdanska povelja za pjesničko čuvanje pravoslavnog kosovskog i slobodarskog nasleđa dodijeljena je književniku Čedomiru Vukićeviću. Hvala Udruženju književnika Crne Gore i njenom žiriju na dodjeli Vidovdanske povelje. Ne mogu, a da ne iskažem zadovoljstvo, nadasve izuzetnu čast. Kao predsjednik Udruženja književnika Crne Gore bio sam više od 2 mandata. Trudio sam se u tom periodu da podjednako uvažavam sve pisce, njegove članove, bez obzira na njihovu vjersku, političku, nacionalnu i drugu pripadnost. Također, čuvao sam i gajio častan duh udruženja osnovanog na postulatima njegovih osnovnih vrijednosti i stvaralaštva, etike, ljudskosti i očuvanja njegovog kulturno-istorijskog bića. U Vidovdanu, između ostalih svetih dana, korijene su upravo tog i takvog kulturno-istorijskog bića. Svim dobitnicima iskreno čestitam dobijanje povelje. Vidovdanska povelja za poeziju dodijeljena je pjesniku Ranku Mićanoviću za pjesničku zbirku U porti poju pčele. Vidovdanska povelja za prozu dodijeljena je književniku Milanu Kneževiću za roman Obala Nesanice. U ime nagrađenih zahvalio se Milan Knežević, podsjećajući da Udruženje književnika Crne Gore minule vjekove čuva i baštini baš na simboličkom mjestu u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog u Nemanjinom gradu. Dame i gospodo, braćo i sestre, pomaže Bog. Bog ti pomogao. Pripalo mi je u čast i obaveza i odgovornost da se u ime svih dobitnika ovog visokog priznanja zahvalim Udruženju književnika Crne Gore, da se zahvalim žiriju koji je prepoznao, što bi rekli drugovi komunisti, naš minuli rad, ali prije svega da se zahvalim na istrajavanju Udruženja književnika Crne Gore na očuvanju naše duhovnosti, naše izvornosti i svega onoga što je utemeljeno ovdje na Nemanjinoj obali, a to su vjekovi i vjekovi koji bi neki lako da se odreknu, a čini mi se da Udruženje književnika Crne Gore ne da se ne odriče minulih vjekova, nego ih čuva, baštini upravo na ovom simboličkom mjestu, na Nemanjinoj obali, u Nemanjinom gradu i šalje jednu neprolaznu poruku u ovom potrošačkom vremenu jedne sveopšte svakodnevice u kojem smo više na društvenim mrežama nego u stvarnom životu, gdje se gube slova, gdje se gube riječi, gdje se zaboravljaju knjige. Ličimo na one ranohrišćane koji su u katakombama, bakljama svjedočili vjeru i upravo ovo udruženje i još neka udruženja u Crnoj Gori nisu se odrekli svojih uvjerenja i to je nešto što predstavlja i kontinuitet kroz ovu nagradu Vidovdanska povelja. Kako smo zaboravili na slova i kako smo zaboravili na knjige, nije teško zaključiti. Ali da nije bilo slova i da nije bilo knjiga, mi ne bismo znali ni za Svetoga Vida, ne bismo znali ni za tu
Kosovsku bitku 1389. godine, ne bismo znali za Jefimiju, ne bismo znali za slovoljube despota Stefana Lazarevića, ne bismo znali ni za prenos svetih moštiju kneza Lazara iz Ravanice u Novu zemlju pod seobom našeg patrijarha Arsenija Čarnojevića, ne bismo znali ni za Gavrila Stefanovića Venclovića, ne bismo znali za Zaharija Orfelina, ne bismo znali ni za Filipa Višnjića, ni za Vuka Karadžića, ni za onaj lanac vjekova u kojima se čuvala vjera, u kojima se čuvala uspomena i na Vidovdan, i na kneza Lazara, i na kosovske junake, ili na sve one Vidovdane koji su dolazili posle 1389. godine, koje smo dočekivali u ovoj svakodnevici ili sa čašću i sa ozarenošću, a nekad i sa sramotom. O tome je nešto hronološki govorila i koleginica Milica Kralj, ali kako budu dolazili Vidovdani, tako će i ono sjećanje i naša obaveza na kosovski zavjet biti snažnija, jer kao što je rekao otac Šćepo, ako je neka zvanična Crna Gora odustala od same sebe, nije ona nezvanična većinska koja ne može da zaboravi odakle je krenula, jer ako bismo zaboravili odakle smo krenuli, ne znam gdje bi onda i stigli. Zato i želim još jednom da vam se zahvalim na večerašnjem prisustvu, gdje ste iskazali i poštovanje prema Udruženju književnika Crne Gore, ali i prema nama, dobitnicima ovog visokog priznanja, i da vas zamolim da ovu vidovdansku misiju ne slavimo samo 27. i 28. juna, nego svakog dana u godini, i da budemo saborni sa našom braćom u Kosovu i Metohiji, koja ograđena žicom sutra će ići u Gračanicu sa zebnjom. Da li će ih pustiti u taj hram? Sutra bi trebalo da posjete i Visoke Dečane i Gazimestan, a ja kada sam prošle godine bio sa kolegom Andrijom Mandićem na Gazimestanu da položim vijenac, odnosno da položimo vijenac kosovskim junacima, dočekali su nas policajci porijeklom iz Crne Gore, koji su znali svoje korijene, odakle im je došao djed i prađed u Metohiju, koji su 912. i 913. ginuli ispunjavajući onaj zavjet kralja Nikole, i koji su samo slegali ramenima objašnjavajući nam da ne smijemo da se dugo zadržimo, jer takva su pravila, ali eto, te takozvane privremene prištinske vlasti opredijelili su da nas dočekaju Crnogorci kako bi bilo manje incidenata. To je jedna tužna geopolitička poruka, ali ja sam uvjeren da će i ti naši Crnogorci i Srbi na Kosovu i Metohiji, koji su pod prinudom ovih prilika pristali da budu u tim uniformama, u jednom trenutku shvatiti da je ovaj zemaljski život toliko prolazan da bi žrtvovali zbog njega ono što je bio i zavjet i naših i njihovih predaka. U spomen na kosovske junake, na zavjet vidovdanski koji traje od 1389. godine, čestitam vam praznik i želim sve najbolje. Hvala vam. Vidovdanska povelja za književno-kritičku valorizaciju savremene srpske književnosti u Crnoj Gori dodijeljena je književnom kritičaru, esejisti i pjesniku Miloradu Durutoviću, dok je Vidovdanska povelja za valorizaciju savremene književne kritike dodjeljuje piscu i književnom kritičaru Marijani Zečević. Nagrada Udruženja književnika Makarijevo slovo dodijeljena je književniku i
Nagrada Udruženja književnika Crne Gore Makarijevo slovo dodijeljena je književniku i filozofu Milutinu Mićeviću za književno-filozofski opus visokih etničkih i estetskih dometa u srpskoj književnosti i očuvanje ćiriličnog pisma. Žiri Udruženja književnika za dodjelu nagrade Vidovdanska riječ u sastavu Perivoje Popović predsjednik, Božidar Denda član i Aleksandar Ćuković član jednoglasno je donio odluku da se ovogodišnja nagrada Vidovdanska riječ u znak posebne pažnje i zahvalnosti ravnopravno dodijeli novinarima kulture dnevnih novina Dan Živanji Janušević i Svetlani Ćetković za izuzetan doprinos medijskoj afirmaciji cijeline, punoći i pojedini stvaralački stavove i vrijednosti Udruženja književnika Crne Gore. Upravni odbor Udruženja književnika Crne Gore na osnovu statuta i pravilnika o nagradama shodno predlogu potpredsjednika Udruženja Perivoja Popovića donio je odluku da se posebna velika Vidovdanska povelja za 2023. godinu ravnopravno dodijeli književnicima Novici Đuriću, predsjedniku udruženja, za realizaciju kapitalnog izdavačkog projekta Iskra tajinstvena i za izuzetne uspjehe u rukovođenju i vaspostavljanju institucionalnog dostojanstva Udruženja književnika Crne Gore i Milici Kralj, potpredsjednici udruženja, za nesebično pregnuće u realizaciji projekta Iskra tajinstvena i neprocenjivo angažovanje u uredničkom umijeću rukovođenja prestižnom tribinom riječ Udruženja književnika Crne Gore. Nagrada Vidovdanska zahvalnica dodijeljena je Bojanu Bulatoviću, snimatelju Srpske televizije, i Draganu Lekoviću, uredniku Pres portala za medijsku afirmaciju književnog stvaralaštva članova Udruženja Crne Gore, i pjesniku Nenadu Skrobanoviću za istrajnost u očuvanju kosovskog opredeljenja. Nakon dodjele nagrada upriličen je pjesnički maraton gdje su svoje stihove inspirisane Kosovo i Vidovdanom govorili pjesnici, članovi Udruženja književnika Crne Gore. Milutin Mićović, Čedomir Vukićević, Ranko Mićanović, Milorad Burutović, Marijana Zečević, Milan Knežević, Milanka Jovović, Milica Bakrač, Bećir Vuković, Radovan Radović, Vukić Garo Brajković i Bećo Došljak. Jagnje. Iskače jagnje iz svog proplamka. Slatkim krikom rasjeca tišinu. Med i oganj s jezika mu kaplju. Plače i pjeva jagnje dražesno, sretno što izlazi iz vatre, što ide ljudima. Ništa neće da zna prepušteno putu, kao da se nanovo rodilo, skakuće, prevrće se u vazduhu, iznutra je puno plamena. Ne vide ljudi kud ide, ne vide njegovu prebistru žeđ, neće ga dočekati raširenih ruku, ostavit će ga ispred vrata, izudarat će ga prezirom. Ništa ne misli jagnje puno mladog mlijeka, dugo je gorjelo saznanjem i nadsaznajnim, gledalo u vrijeme i nevrijeme, igralo u samozaboravnoj radosti, bolove pretvaralo u plamen, gledajući jednim okom u vječnost, drugim u čovjeka. Kud si krenulo, milo jagnje? Zašto se potucaš o svaki kamen? Kao da nemaš nikog svog, kao da nijesu svi tvoji. Zašto krvariš prije vremena? Najelo si se mladog kamena, nasalo bistrog mlijeka. Radost ti ne da ništa da misliš, ljubav ti ne da da staneš, nikoga nemaš, a svakog bi da zagrliš. Udarit će te ljudi po licu, usuti zemlju u oči, staviti nož pod grlo, umastit će nož tvojom krvlju, pocrvenjet će tvoje runo, popiće tvoju krv, jagnje vatreno, umrijeće tvoje oči, iz prašine vidješćeš čovjeka prvi put. Ništa nećeš da znaš, ludo jagnje. Pucaš od mlade snage, ne misliš šta ti misle, ne vidiš i što vidiš. Svjetlost pronosiš kroz naše ponore i pomore, prema ljudima batrgaš. Jagnje zlatoruno,
jagnje lepoko, u svoju smrt ideš, u krilatu kolevku da legneš, s nožem pod grlom, s knjigom pod glavom, jagnje nesaznajno. Hljeb i sol. Iskopaj naše žive iz mrtva vremena. Oživi poj prvog oca i matere naše, sjeme skamenjeno u svetom hramu posiji, da se umnoži mnoštvom na dlanovima vječitih gubitnika. Iskopaj zakopano blago, pomiluj znakom čovjekovim isječenu nadu, hljeb i so, njive i žene, zvijeri i ptice, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Razidaj međe, raskuj stege, od gube i straha očisti, daj vidu vidovdane, da gledaju što nekoć gledahu. Izgovori riječi naše vaistine, da primi nas zemlja i kamen sačuva porijeklo. Vo ime Oca i Sina i Svjatoga Duha. Amin. Vidovdan. Evo dana, evo vidovdana. Svitnu sunce iz kosovskih rana, zajektaše zvona sa Dečana, kos zapjeva sa Gazimestana. Evo dana, evo svetovida, kad Neymar rade crkvu zida, a Kir Kozma ukrašava freske u oltaru Srbije nebeske. Evo dana, evo vaznesenja, evo krsnim krstujemo nebom, oseljeni na putu spasenja svetosavskom molitvom i hljebom. Evo sija kroz maglu i tmušu, tavorgorska svjetlost osveštana, grije, krsti tijelo i dušu, liturgijska radost vidovdana. Evo dana, Bože vozveseli, blagodatni oganj nek se spusti, kuća kući, a ulište pčeli, da ne mušti molitvu izusti. Evo sija, zlati Metohija, povija se pšenica selica, slavi polje, selo parohija, poju kosci, veze žetelica. Evo dana, sviće na Kosovu, i budi se Metoh Svetog Save, da vaskrsne crkvu Isusovu, da je snese u božure plave. Sviće, rudi, zora svetog vida, miri Mirta, Tamjan poljem miri, Boško krstaš sa ikone skida, zemlju svetu s nebom da pomiri. Laste na Patmosu, budi bolji, sebe popravi. Alat u ruke čekić ekser, libelu pažljivo postavi na sred srca. Ako nešto boli, tu su majstori, brufeni, medikus iznikli sa pašnjaka. Stavi zapetu nasred dlana, olovku dobro zašilji, zapiši. Dobri su dobro radi dobra činili, zbog slave Tvoje, o Gospode. Jovanu, bratu našemu Hristu, još mastila prinose laste na Patmosu. Ove godine nema hladnog vjetra. Sa sjevera samo visi jedna strofa, kvinta, zaklanja pogled na ravnicu. Ovu priliku koristim da se zahvalim na ovogodišnjoj nagradi. Prosto ta vijest me je zatekla u bratskom Beogradu i zaista sam se obradovala, a prevashodno na predlogu da ja budem među laureatima ovogodišnje Vidovdanske povelje. To je bio negdje pokazatelj da su te knjige moje došle do adekvatnih čitalaca i eto, ovom prilikom se zahvaljujem da je i ovom Vidovdanskom poveljom ovjekovječena.
Naime, nagrada Vidovdanska povelja za valorizaciju savremene književne kritike sadrži dakle i tu jednu implicitnu i eksplicitnu komponentu, ne samo dakle da podrazumijeva nauku o književnosti, već dakle negdje obavezuje i na samu instituciju književne kritike, jer negdje književna kritika je dakle i kulturna diplomatija jednog društva. Ono što je Bogdan Popović bio kao vaspitač ukusa, ono što je Jovan Skerlić bio dakle kao učitelj energije, u smislu da je afirmisao dakle jednu zdravu duhovnu klimu, to je negdje i sami začetak ovoga što su negdje i naše knjige pokušale da valorizuju i da doprinesu i učine. Ja vam se zahvaljujem još jednom i čestitam svim laureatima ovogodišnje nagrade. Gazimestan. Policajci porijeklom iz Crne Gore na ulazu pasoše traže. Stražare od rane zore, takvo je naređenje, kaže jedan, i sliježu ramenima mučno, kao da se izvinjavaju precima što ginuše po Kosovu bučnom, ko pod Jataganom, ko pod Mecima. A oni sad Srbe legitimišu, da slučajno ne ostanu duže, mogli bi da greškom prodišu više nego bi podnijela pluća, a gavrani nad poljem kruže, Gazimestan je njihova kuća. Kolijevka Gavranova. U sjeni Gavranovih krila Kosovka otima rane, umjesto svijeća oči gore, varnicom nebo pale. Drhti plamen ocanjanog doba, vjetar pepelom granice širi, podijeli smo rane i gavrane. I uvenu gora Božurova, u Kolijevci crnih Gavranova. Lastavice slete na selišta, Gavranovi prate izletišta. Suze liju, Božur da zaliju, Gavranovi slete i popiju. Kako carstva ocrtaše pute, Gavranovi nikada začute. Pečaršijom nadjačaše zvona. Pa evo govorit ću vam jedan sonet Kosovka devojka koji je nastao 2006. godine i zapisan je u knjizi Azbučnik, a čitava ta knjiga je posvećena odbrani srpskog jezika u Crnoj Gori. Sonet slovu K. Kosovka devojka, obećah da ću biti. Odvažno ispevah pesmu o vinu, sad smo svi slepi i svi ćemo se skriti, o bojnom polju čutimo istinu, vrtim se, tražim ratnike i vođe, kondirom svojim leka da im pružim, al celim telom samo nemir prođe, da li da zaplačem, klonem ili zatužim, evo kažu ono naše polje nije, vožda našeg nema da bi prvi stao, ono je predeo gde se boj ne bije, jezik i veru Gospod što je dao, koja će Miloše snaga da zaštiti, ako na nas motriš, zaplakaćeš i ti. Ona crkvica na vrhu Lovćena beše okrugla. Ona crkvica na vrhu Lovćena beše dva spojena oltara. Ona crkvica, kapelica na vrhu Lovćena beše bočica mastila sa perom anđela. Izbor kneza Lazara. Kosovo polje, Vidovdan 1389. godine, pa je to do danas. Agarijanska sila kad navali od Azije da Evropu pali i kad teško nastupi vrijeme na Srbiju, navali se breme
Silan sultan pred ordijom jaše, s njim sinovi, veziri, paši, Bajazid stariji sin hita, vodi vojsku i za kneza pita, zorno jaše nepomamna hata, ispred vojske crnih azijata, Ejub vodi konjanike ljute i pred sobom sve razniče pute, srpske zemlje slobodne da kori i s Lazarom carem da se bori. To je silna vojska azijata, hod na Srbe jedina im plata da pljačkaju, pale i sijeku kad sitnicu pregaze rijeku, pa da krenu dalje put Evrope i tron srpski da do vrha potope. Nije Lazar mogao da bira. Zlokrvi osjekla glave, spržila zjenice, zlokrvi ne možeš ubiti čovjeka i ptice. Dođe na Maricu zlokrv, dođe na Kosovu, dođe i 12. dođe i 20. U sjeme, u klicu, sablja zjenice krilima goluba, prahom sjemena, sa oblaka solju natopi zemlju. Ja ću da kažem pjesmu za Milana Kneževića. Najljepši izvor. Zeta je slavna, plodna i ravna, odveć bogata ko rudnik zlata. Takva je Zeta poznata, Zeta širom svijeta. I ja u plodnoj Zeti stanujem i svom životu odveć radujem. I moja djeca žive u Zeti, jer tamo sreća brzo doleti. Nek ova pjesma nikog ne čudi, Zeta je izvor hrane i ljudi. Hvala!